ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni siaungama saa 3:30 cia kibiyoni watinda hata musesia mwendwa kalivo ndini wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa mundi wa thanthatu wa matuku nzama mwei wa 10 nyeni tawa masi KITAKA uloku nengelilia Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Dinda ani amwe kati wa Mauvoo alatu kumbanesie ni pamwe na amwe matongo yukamba kukomana amena kielelo cha kuimea umwe wona ngwatanio ruku kwenda azimio enengane mawoni undusa kwa ni utona kwa ilua endeti kuvingua kwa savasi ya IBC. Serikali ya kaunti ya Kitui yasia ina muvango mwa wasanya wa koti na ulovetete ulusani. Na serikali ya kaunti ya Masaku kuislamu vya wau iti kwambia kunengane nzanzo ya wa polio. Vilingi wa Mauvoo ni na udho chengi ajumbe kuma ile mbetani ya ukamba ni maweta kana ngwatani yoyo ila mambiye ya uteti ateo ni ya kuona ni ya wendo na umwe kui enende asakuele mbetani ya ukamba ama nena kuyanga likoni ya matungulu maweta kana nimekwende ya kutethi ya maundu kivadhukani ovamwe vatemi vakaya kiuteti na kwidi wa masakuitwe nini wasiama kivadhukani na mayeti kila mundu ona umwe kuikia mivaka ngwatanio ni ila makate theani asia maundu onthe ingi ngwatanio ino meweta makamitumia kusukumia milati serikali ni nene ni kana ile mbeta ya ukamba yithiwe na Mauvoo na maendeleo livochumanitwe ni webo ni mutesia memba ya maweta kana ngwatanio ndi na mivaka ndini wa maundu kivadhonyola mekwithwa maitwa isia na kana mende na kuonanya umwe gutethia mbaya ya mukamba vamwe na kumithengesa maundu ma kimaendeleo kwisila nzi ya kivadhukanyo lakini mathina ma mukamba ala tuwakilisha no mwamwe kugutwa asia twenda kwambia na maundu ala mekuete unity maundu ala mate divisive tunakwatania bindela mheshimiwa Kawaya onatiwe ni nya na twimina chathi cha nya wa mheshimiwa Kawaya tunaasya kana nituka kwa mheshimiwa mwana mule nikenda tukakuona inya yake ambaye ni inya witu na ni inya wa kamba mema sako na mekitui na tuoka mboyani tuma bahatu yuthi kwa mheshimiwa Kaki na kungi na twende ona kuona nyakana no tuthukume imwe nikenda wiseithia twi imwe atongo yala nyube vile no tu mambe ya kamba maundu masio ma maendeleo kwisela kwa ma NGO o kwisela kwa serikali sianza o kwisela serikali ni nundu kila mundu ni umasia mbesa sia koti na kwanzi Yesu itwata ni ukwata maendeleo wikenda wiseithia ni twasonga na mbele maesa kana mena woni wa kuthivasa na maesa itikila mundu ono mwe kumanya ndini wa maundu mola methitwa maitwa isia kwithwa tena uthuku ono mwe kana useleke matwa isi ndini wa maundu mola mekwithwa maitambuka isio ni kwathonyo sia lembeta ya ukamba ndongo isia ukambani alatu sakwete katika National Assembly and the Senate nitumbanite na twikindu kimwe na umwe utwe na uo nitwizi no tutwambe na umwe uo sisi kisiasa utwitikila utuwanie in terms of mundu umite chama kiva nondo ithwe tusiaisie kenda wise kwithia no maito maukamba ni matetheka na kukua watu ambao tunafaa kuelekeza jamii yetu ya Ukambani kwa njia ya amani na njia ambao tuko pamoja. Na nataka kusema ya kwamba sisi tutashikana kabisa na hatutakubali mtu yoyote ataingia katikati yetu kama wabunge, kwa sababu hii si siasa, hii ni upendo. Tunataka kuonyesha upendo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia kama viongozi, na tutaendelea kutembeleana. Na nataka nishukuru our new chair for the next function, Mheshimiwa Kasalu, congratulations, and our whip Mheshimiwa Caleb Mule. We wish we are going to go and visit every constituency in the lower eastern and also within the 3 counties and make sure that we speak about peace,
unity and prosperity of the people of Ukambani. Na sikalila methiro maitwa cia kwendania ucio mewetengeka na vaina nzeke cia kiuteti maende na kwikianzia cia kuthengese mwene nthi maendeyo kwanza kivothonyo cia kutembeleana kana kusianya undu maendeete na misio na maundu angi kutwenda kulia andu maitu ila mekuona jumbe tumbanite na kundu kungi tuyumbanite nundu wa siasa tumbanite nundu wa wendo tumbanite nundu wa kwete umwe wa mbai ya mukamba tufokasiite balabe mwene nthi ula watunyibie twisikana ultimately no mabaka tusavu andu maitu na paende tu kila chathi kithwa na muungamii wacho ta chairman ila tunaikwa Kawaya mheshimiwa Mwana Mule na mheshimiwa Mwalio nimo mana tukwatie na mana tukulia nitho ni chairman wa chathi ki na unit wanengelelia mheshimiwa Kasalu ula ni wa women rep wa Kitui nikienda nake etho mwene kivila wa chathi kila tuendete kwa mheshimiwa Recho Kaki amwe mame wa mambunge ya kaunti ya Masako la meki kaloni kima ikathia muno itambia ila yosone ya yumbe ya na ukulia memba langi methwe memoloto na kwendania usio na kutethia mondo la matonya kutethia mwene nthi na kuveta vasa ngusanisio kana mevaka ya kiuteti nthi no thukumiwo ilembetani ya Ukamba wa kutweto bamwe na kunenania bamwe na nitwasoma masomo maingi nondo andu mate united pate kusonga nambe na uthuthio la witu twinaguo ona kwa leaders ya langi ona ma MCA to emulate ma MPs maitu manena wasio mwe maibwana kubwana na one thing kila metha menacho ni kwenda na moene kwa ene na itu ise twamina kwenda na will become our brother's keeper ku twina mubea munene muno na niona ithi tokamba ona leaders ila tuo ta county level tukakwatana kuma Masaku Kitui tusongetu niete ideas pamwe nundu thina wa mukamba numwe wathi makueni thina la wi makueni numwe thina la wi Masaku numwe thina la wa Kitui numwe ko mboya situ ni tunene na wasio mwe ta MCS ni kana withi ona itu ni twasonga nambe kaunti ya Masaku nyene toboni mutesia mawendekethio manza kweya Azimio One Kenya nthini wa unenania munene wa bipartisan yuno wa kwikwa kana kwikwa ukunikili kwa sava cia usakwani muvetuku wa mwaka wa ngili ile na miongo ile na ile ni mavikie kwithiwa maiete ulei munene kuma kulako ya mwema ayumbe mulengoni wa Kenya Kwanza wa oyume tukini muyumbe wa kiliombunge cha mbere ya yulo Geoffrey Ruku aiweta kana atongo imanga likoya ulei tamailete kunengane mawoni ma unu iseso ya usakwani tona kwa ila endeti kutunga nthina itina Ruku eweta ata ukusukumia ayumbe ma Kenya Kwanza kuvyaiana itheka wendekethio waku kunikila sava kavindani kala livoti ya boma sikwetwa mbungeni livoti umbanitu niwe Ben Musau Muyumbe wa kiliombunge cha mbere ya yulo Geoffrey Ruku ni waweta atongo imanga liko ya ulei na alamenza amani ya unenania munene kana bipartisan talks tamaili ite kunenga na mawoni maundu isesa ya usakwani munene utonya kwa ila aithingilela undu ula wina wito kwao yuni kwikia mawali ukunthini wa mwea wa usakwani wangilili na 11 ni kana kuvetanga mianya ya ukengani nthini wa usakwani. Na pia tunaambia Raila Odinga pamoja na yake ya Azimio, tumeona ile fita ambayo wameanza pale Bomas of Kenya ya kwamba mambo ya election irisha. It is gone. For the last 1 year, government has been in place. The issue of audits of servers, that is gone. What we are telling the team of Azimio is that we need to amend Election Act of 2011 so that we can have automated election process. And that amendment, which I have forwarded in Parliament, entails even defining what ballot paper is, so that we can include that a ballot paper is an optically scanned paper. Ili ukipiga kura yako unaweka kwa machine, it is counted there and then, and by the end of the close of the election day, we are able to count, we are able to know automatically how many people have voted, who has gotten the highest number of votes in each and every position, from the president to MCA. Mambo ya kusema turudi kwa servers, hiyo ilisha.
Raila na timu yako haitawezekana na hakuna maana yoyote. Ruku eweteta kuendeea na usukumia ayumbe mangaliko ya Kenya kwanza kuvia na etheka wendekithio wa kwikia ukunikili wa Savas kavindani kalali voti ya Bomas ikuetwe mbungeni. Na hiyo ripoti ya Bomas of Kenya tukileta pale bungeni, ikiletwa pale bungeni, we will not accept anything to do with issues to do with the Savas. The Supreme Court went through a process of those Savas. Why do you want to keep on taking us backwards? We should be thinking in a futuristic way. Let's think on how we can automate the entire election process by amending the Election Act, Section 44 and Section 24 of the Election Act. Hiyo ndio tunapaswa kufanya. Kwa hivyo wewe Raila, instead ya watu yako kwenda pale kuleta mambo ambayo iko na maono, wanaleta mambo ya kuenda round and round and round. Hiyo sio njia ya kupeleka hii Kenya mbele. Kenya lazima tuipeleke mbele na kuangalia maneno, sheria gani ambayo tunaweza rekebisha ili maneno ikae sawa sawa. And from not even a single member of Azimio Coalition talking of areas where we can amend the Election Act. Not even a single one. It is us who in Kenya Kwanza who are coming up with these innovative ways of changing how election is conducted by ensuring there is proper automation of the election process. Oingi muyumbe oyo ni wa umiokanyo aiweta mbunge ta kuendeea na uteithio wia wayo wa kusia isi ya uthukumi wa maminista na vala umbola oyumitokita mekwambisa matalatala wa kumang'unthula ivelani maminista alama ya mwa ni uthukumi. Na wale ambao mawaziri wa serikali ambao hawatazingatia utenda kazi mwema katika maofisi zao, tutawaita pale bungeni, na kama ikiwezekana pia we start the removal proceedings of some of the ministers from the cabinet. Wale ambao kuna wao ambao wafanyi kazi vizuri na tunawajua, na sioni kama mwezi ya 10 ama 11 itaisha kama hatujawatanja pale bungeni na we have not started some of the removal proceeding in parliament. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV nyenita wa Ben Musau. Tisonga na mbeni kana itina wa serikali ya kaunti ya Kitui kutongosia kwa ukolania wa koti kwa kimaza chambe wa shilingi milioni mana ana miongo dhanda 10 ni samuviani wa Kinandu. Serikali ni ya Kitui Peter Mwita Kilonzoni wa wetakana nimekite muvango wa kwa ilia kana wa wasania wa koti ulaote the 74 kukilia iwango sia koti kaunti ni ya Kitui. Hainena na andiki Mauvoo visini wake Kilonzoni wa wetakana nimambesi muvango mwa wa wasania wa koti ulaovetete ulusani vamwe na kuongela vya sala ila inedhito ititwenza katika wasania wa koti vala weta motalatala osuwa vitukidhwani mbunge ya Kitui nukutethesia vanene kukilia ukolania wa koti livoti ya Kiones Master. Peter Mwita Kilonzo minister wa Kinandu serikali ya kaunti ya Kitui ni waweta kana muvango wa serikali ya Julius Makoma Lombe ilene kiye wa kusanya koti ni ukutethesia manene kukili wango sia koti wa kaunti ya Kitui. Mwichena na ndeki Mauvoo ofisini kwa kinwa weta kananzia sia kukitana na ulusani wa wasanya wa koti ni kulunga manene kwa mbeza sia mwene nthi undu vatonyekana wala serikali ya kaunti ya Kitui kwithia yosanya koti kwisilanzia sia simo koloni wa mbeza sia mwene nthi sia ya mono kuosa na kulika mepone ya andu ene wosania ni tunaemeki sure kana wosania wa mbesa mwingi ni watu wa katika level ya kompyuta ila ukeza kwethea waiva ndu nenga mundu mbesa kiu ni kindu kiambe neganaweze kwethea paingwa mbesa siotumeka andu matumea mpesa kuti na seupia bills na pay bill bingange sia mpesa. Huo yuketi na serikali ya kaunti ya Kitui kuikia kiwango cha wasanya wa koti cha kimaza shilingi milioni mana ana na miongo elesi ya koti balena avikie na kuwasanya mbewa shilingi milioni mana ana na miongo dhandatu na kutongose bandhi ya Kenya wasanyani wa koti. Bebyu tualika mwi wakatatu tunaidhi twikite
kielelo cha kosania ilobia ta milioni 800 na tunatumia target yesu mwezi wa 3 na mwezi wa 4 tikika supplementary ya keli twa vindwa nikuza kwethia twetu thengiye kwethia ukola news tumia 800 tatwa milioni 800 na twimina mwezi wa 6 nitiye kwatite milioni 800 na 600 na nyanya kutu na wedhani twavetu kia kila tunaelekele kosa. Minista unu wawetakana imwesi ya biasala nili neethitwe ite kumia koti kuma na vala siethitwe siikitwe yukwena na matalatala uwa ilovia na ukoneti biasala isu siomthe no kana kukwata koti weyo na kuteresa serikali ya kaunti ya Kitui kuthukuma mwene mbi wa manja level yitu ya ukoloni mbesa and especially later sita wa land rate kana rent na land rate pala beke beka kitu wala pe matena na maitu asimonde netunong tuna mangzi nekana wese kwethia kiwango cha kosa mbesa nacho ni chambatanga area imwe itai covered ni town oyuni ya covered town pay nenio evaluation no relevo ikabete kubikwa bakwa ndisi kuona ba uzine tui kutheyu kudisa savani na area the wakitui resort zitala warazi si vitu ready zia sinza wa town. So those are some of the changes tukeyekuweka katika bill ya finance. Yuma talatala una wala serikali ya kaunti ya Kitui na usema wani ma NND na kuangala kila NND manendeke visie ni madhakiti mbungeni ya kaunti ya Kitui matalatala overlock kwithia wine na nisoni ya memba mabunge ya kaunti ya Kitui na ende mawepeto keviana kutuika mweo na kuambesi kuthoko mithiwane serikali ya kaunti ya Kitui. Tilivota Vilingi wa Mauvoo Motongo TV kuma kaunti ya Kitui Nito Onesmus Chalo. Tuisonga na mbetu ikunikila livoti yake Caleb Chalo kuma kuya kaunti ya Makueni valaka vindani kambua ya El Nino yenziani NND maamutiswa ya location kuya wodini ya mbitini kaunti ya Makueni nimeka ila silikali sionde kumanda usungio wa kutwa yulu wa matuiku ala menzikite kumanona kigu kila chuka na mbose ila siumete simani ila sidhululukete kisioki ama inena kavindani kala andiki mama uvome idhokete kisioni cha barazani kutoa isia udhudio yulo wa kuisuviana na mbanga ila sumana na ambua mbingi nimenda mbose ii kuikiwango menongi kusie ya matuiku mbeange na ala amekite misika utamisioni ya kusovoka toine waka kuwa ethia otondu wene matuiku amumanitwe na kiwikila chuma siemane ila ithiokete kisione cha barazani kuya mbitine matuiku maingi mayeta ikiwumbusine ila si kisione ki na kutuma yenzeka kavindane kambua nene yeteletwe NND maisio ii ni mawetaka na matuiku ane mwisho munene kwa kwitha makituma mbanga mbingi yethewa ila andu kana indo sio cia vosoka na kuvaluka va tuyana kuko taili huku ileju na tuyanire kwa thuka pio ni kiwu wende ona mundu rathoke ongi kiwu kiumite ba mwambwani na kula kunese line kwa thuka pio wende ona mundu rathoke amunana kana kai kwa munana yutu kito kwa diale lila okula mundu ukesela ate isokoni ajue mbua yo katutese kula tuthi yuta musio weba no weba andu azima tese yuni po overlook ma bia la me kweka me ulita ni me overlook wende mesi overlook ndila na ma bia na ndamu iba gedembe oni na yo atula yo ga atuvaluka ngile inyumba ona tutena cho yutu iba tutese tuikati na nundu matuiku amenzikite nthini wa imwe itheka cia NND ni matumite amumo mathama na kugosa kwa kutwa na ange makalasimika kutwa vakuve na matuiku undula umeke ayathani thuku ya kuvota kiwuni na kukua ni mbua ila mbua nene ya El Nino enekua bathecekanie taka kuethia na otondu wene tene vathailu ndi kumuna na kiu kingi kuma kimane kikiva ulu na kila chuka akithete ikitumite vayenzeka na kwitha vena mutau munini muliku na ula witha wi mwisio vala indo cia andu ikweya ona ingi kwitha andu maito na kuvosoka na kukwata maumisie mai NND makienda serikali sionthe ya mutioko na serikali ya kati kwamba kumatethecia oyumbu ambinge yukite na kumanda indi usungio wotwa yulu wa thina u serikali ndi tukaku
ikazi kila kintu jonde ationa matokeo no pinda moka na maizi nundu moka binda mbua kuti kule serikali kituko ni His Excellency Governor Mutula Kilonzo ose wito na imana undu ndo ngana ndo mamutiza undu kumutiza kwina vena mwingi ngombe ku ya uma kwe ubaine ya thea itiza wakindu ikitaothela ona andu nimapaluka oko makatuluka ngamao ationa usaidizi wa mkuu wa serikali. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Nende musiaise livoti su yake Caleb Chalo ya kuthio itoto andini wa udhiumu wito wa Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Unakuwa mji wa Bwana. It will be a place of revival. It will be a place of miracles and signs and wonders. Kitui, behold, restoration is coming to you. Pastor Wilfred Lai, in conjunction with Kitui Pastors Fellowship, invites you to Kitui Big Crusade to be held at Kitui Stadium from the 12th to the 15th of October this year, from 4 p.m. to 7:30 p.m. When you make wrong decisions in life, you will end up in hell. God has sent me to you to tell you, this is the time for you to repent, that you turn away from your wickedness and turn to God. Tuachane na watu waendelee kuteswa na wachawi ama tumalizane na wachawi. Wengine wanatumia uchawi kufanya biashara. Your time is up. Evinda ya kujiyadhela. Come, let us plunder hell to populate heaven. Nina udhocha ingi. Serikali ya kaunti ya Masaku kuislamu vya wa uiti ngwatanio na ilaya katena mevya ingi ya uiti ni ambisia walani wa kunenga nenzanzo ya wa polio kwa siana sionde sina idheo wa miaka 5 kaunti nino ya Masaku kuyana na Simon Simba mwako ulani ofisa munene wa uiti musini wa kana kaunti ya Masaku nekana walani uwa nzanzo vanie kufikia siana ambe wangili maana ele ila si kana ila siku idhiwe yeyumilia kuma yumia ukule kula kuyasi maumilesiana ini kana kukwata nzanzo no ngina ifikie kwithiwa sitethe kana indi iseso yeyithiwa yitwaiwe mupaka isione isianduani livoti yake Dan Mongela. Ofisa munene muveani wa uiti Simon Mwako Simba wetakana nzanzo ino yivikia siana ngili maana ili miongwena na ili na miongo kenda na ina kauntini ino ya Masaku. Lama ofisa ma uiti metha maithiu kama skulu ma ECD na mesieni kunenga siana siena ukuwa miaka ithio wetano nzanzo ino ya kusio wa polio. Saka no wauyo ni wetae mathina maingi muno misiini ukesa ithia na mundu ndetona na yula tu tutwa siana situ ikwate nzanzo tuyele kuigwa tuilicha siasa bau tuenda siana ila situ sionthe tutagetete thini wa exercise ino ila ni siana ngilima na ili na miongo ena na ili na miongo kenda na ina siana isu sionthe tuinenge njanzo ino na kwatwoneka na tuikila target yesu. Inki ni wakulia asime kwa education nzeke yulu wa nzanzo eno na wetakana nzanzo eno ni mbike ukunikeli na ila ili tone wa siana nikenda kusia uwa la wetae kuanza kwa malenu siana siema kune wa nzanzo. Yo, tuenda partners mbingi WHO, UNICEF alama liketie mbeza sio thine wondoyo kwe andu moka ama kambia kwa siandawe nitathilio makatuli andu angi kuhigo kwa Tanzania eno na ela tuigwa tuyika siana situ muisione kwa tuikalishe siasa nzanzo eno ni safe na kila mundu kila mwana wina miaka 5 na kuthea ni waile no kwa Tanzania eno na ndikoli alimo maitu maskuluni tondo target group eno ito siana ila mbinge siendene wa PP1 PP2 metikelie
our community health promoters ila mewa mayuka around manenge kila mwana wonde zanzo ino nikenda tutate kulunja wawuyo wa polio nthini wa nthi itu. Ni uneni wa kwatambauni obisa mukuma muveani wa uiti nthi yonthe WHO ula waelesekana nundu wa kumaka kuona utalo wasi ula wikuyumilia kunengane nzanzo esu wende na kuthea ndamakulia matumie mitheno 5 nesa na kumilia ciana cio ikwate nzanzo na kusia wau ula siko siende na kuongelekanga. Ite ukulia asiini kwithwa nitonete kwithitwe na kulela kunengana ila chanjo cia kawaida zinengana hospitali asia yingi ni malegete ukethaja nitiona ila namba tina nengana thiana yulu wa thiana ithete ona nzanzo ingi ithe ya mpaka ukethaja tinengana 50 yulu wa thiana uno thoku na ni hatari kwa afya ya ciana situ kwa uno zio tumile ciana ona tio mithenya 5 thithoka pe round ingi thukite ya keli kwa uya mino tangaza tumile ciana na nzanzo isi ya kawaida tuone hospitali tafadhali tumali ciana zitu teitwa hospitali tizuanie na mawau amekwo. Daniel Mwongela, Mutungwe TV, kuma hospitali ni wa Machakos level 5 county ni ya Masako. Ndi musiasia usuni huo muthia wa Vilingi wa Mauvoo na ndi ngutia mokoni makesta kivisi nini wa kilungu cha kwamba tanyeni tawa masi wa kitaka ulone ngelilia Mauvoo kwanza ya meko Sharon Dinda.